media tongan ba social media posting da ngarang kanto sabal da mai na yum taruk kuki sing na mai thadok rabagi matung jida madrugi ikoi dana akoi social media gi platform sing da kuki ne haina sing na ba naharon sing na mai makhutta petroleum si 1 liter की bottle द पायर का सेल लगा लाख पगी सोशल मीडिया द widespread way there अर्शिन ताकदी अखोई जे मखोई जी मनुंग द इंडियन आर्मी न करी करम सपोर्ट तो जानो नत्रग मैते जिंगा तमदर मुथत लगे हाइबगी वाखल द ओरिजिनल नत्र इंडियन आर्मी जिंग न कोई मरक द करम ब रूल जी जमसगी बिहाइंड द ओइरम दो मान गया आदि फागी हारगदी हारिब कल्प्रिट जिंग जे इराइ लाइन विदिन 24 hours that they can be arrested at any moment wa सरकार न विल लेरगदी अदो मसी मतंग दो जाकी अंदुनी ममांगी वाहंगी पांगा मदि कंटिन्यूटी लेबा पोट अमा खकनी पोट से मसाइगी कनोनी पीपल से हेक होबदगी 1950 की मतम दगी इंडिया से अखोइना सेंगे मतम द यूनियन ऑफ स्टेट्स नि अदुगा फेडरल स्ट्रक्चर नि तोन बा अखोइगी कनोनी सेंटर की मागी पावर को सेंट्रल लिस्ट ना सेंट्रल देन स्टेट की लिस्ट ना अदि कंकरेंट लिस्ट ना अदि रेसिडुएंट लिस्ट ना तौदन कॉन्स्टिट्यूशन याना फजना तौरकान दंग साइगी फेडरलिज्म की मागी स्ट्रक्चर से इंडिया सागखिबनी हारिबा पोसक असि पुलक अखोइगी तायोन नरकांदा तोआनबा सेंटर द हेना मसाइगी कनो अखोइ सेंट्रलाइज तौबा पोट अमखक पुथु अकांदा पेरिफेरल द रेबा मसाइ स्टेट मयाम सिंग से मसी ओनली संबंधंग थमकांदा अखोइगी आइडेंटिटी मदु स्टेट सिंगजी वजरिबा मागी डिग्निटी अदगी मागी केनो मयाम से अमता थमदबनी अदुना साइगी इवन हारिबा पोसक मयाम सिंग असि गी सरुक अमा ओइना तसेंना हारिब स्टेट मयाम सिंग असिदा यामना ngannna भारत की मेलेन इंडिया की लेब स्टेट मयाम सिंग सिदा लेब डेवलपमेंट की मागी एट पेस मागी खोंथांग दुदा स्टेट मयाम सिंग सिंग लोखत मतमदा थौ फंगदबगी समस्या नत्रगा माकी तोंगान कल्चर की आइडेंटिटी मागी ओरिबा स्टेट की लेजरिबा स्टेट लिस्ट याउजरिबा मयाम सिंग दु याम निंथीजना पीबी थंबिरको मतमदा सिगुम्बा कखि यानिंगदब नत्रगा इहौ मयाम सिंग लेरमोय हाइबनिदा अदुबो सांगबा मणिपुर की हिस्ट्री दा अखुनि येंगका मतमदा होइना सिंस 1950 constitution India adopt tawkhroba matungda aikoina laiba mayam sing ase armed forces special power 1958 kumba ko tada guma terrorist disorder upa ko unlawful activity prevention kumba ngata akoina panjala NSA komba siwana AFSPA armed forces special power 1958 sigi mayam si tawkana miot minei tawna extrajudicial killing mayam lakhiba khokiba mayam sing and then for that matter nisabandi iho ko nisa control tawdabagi drug tet wehan bagi ko adagi like China the opium war torga China ki keno ma ma khoi sang na khoi muthat lu ba hona bdo wana hona nga si China ji world number 1 level kari imi dana adamai tawdana maira pai bi ho tholak dana himne rights defender nga si lai khoi mayam si akhoi laklak pasina aikoina ipa ipuna nithau hundra tu palaga lakhiba furuk mayam gi civilization se kanbagi hak asidi malem gi kanona law United Nations की ओरो मैं आपसे कोई पीर कर लाका पोनी and then Manipur से international status मागी लेजबजी कोई यो historian जिंगना कोई यो expert जिंगना यामनी थी नहीं ना document और थंबीरम बंगाक तनी को कोई खांगी like इसी 1940s की मतलब की Montevideo Convention ना कोई ना मालेम ने याना रहा हाउसियो सन्नरीबा लेबाक कंट्री अमा ओइबगी मगुन कैरेक्टरिस्टिक्स मयाम को मागी डिफिनिट टेरिटोरी मागी डिफिनिट पॉपुलेशन मागी हिस्टोरिकल कनो कोई इंपोर्टेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अन कयात मरी सि मालिंगी लेबाक सेमदो लाको मयाम सिंग कयात मरी सि फुलफिल तौरगा लाक्सगिबा सिंगल हारिबा जालिंगम नत्रगा एनी साइ बेटरलियन सेम मंगी बद सिगी हिस्टोरिकल कनो अमदो लेतना सेमजलको मयाम गातने हाइबनिदा मणिपुर की लेजरक पोट अमनी को अलो सिगी मयाम सिंग सिगी तौरकांदा हारिबा मयाम सिंग अदु गाकनबिना अमुक्सु ETI पॉसिटिविटीज जुरी हाइदना मालेमगी हान्ना colony की मतलब लेरंबा को मतलब तो आन फ्रेंच colony न जगह मागी ब्रिटिश की colony जगी इवन जापानीज colony की अचो हिस्टोरिकल पार्ट अमा खुदा थेंगनगबनी हाइबा colony की मतलब colonize तौरगा लेरंबा स्टेट सिंग जन colony जी लोइग्रा मतलब मागी स्टेट की मागी लेजरिबा बाउंड्री दो मदु काइबा यादे हाइबसी UTI पॉसिटिविटीज जुरी हेजना यामें की जना मालेम यो में लो जी एक लेजिनी मदु मनुंग मणिपुर चलगा लापनी अदुना मणिपुर से अदु characteristic laibuduna when India was formed in 1949 India formed by uniting
by way of uniting the states of leidana toan maning khata mara ki semka ki matam da manipuri character leibana especially particularly ngasai merger agreement tawduna akoi changakhiba pot ama khakni haibanda natraga di Mughal empire gi natraga even laiba empire maya matam dugi adugi manun chalam gani haibani aduna akoi Indian native state ki manung da yaram pot ama nate haibani da akoi protected state ama international protected state on lakhi bani haibanda sigi whole basic backgrounds mayam se akoi amna ningthina popularize tabam changi sigi manung da phur mayam gi hingmina ba changi aduga manipur gi territory di bharat ki constitution ki manung da lerga su madu akoina thugai roi da bani maram madulani ngasigi ore ba akoi gi demand da phur mayam gi seso laibiri basing maroi ba ko and then even government and then stakeholders mayamna akoi the constitution na ri mama india gi manung da leiraga di magi article 371 akoi challenge tawri akoi gi oi ba manipur gi kano apun gi masakta thugai ri habsing khanga bani masi akoi yeng da article 3 na akoi gi manipur gi ori ba masak sida bharat gi oi to to magi afaba leijeraga su manipur gi ori ba masak sida di akoi da madu susan na ba yada ba gi amendment tawguda ba akoi leiri bani ko si mayam si yeng kan da si demand oina ngasi gi kano singsina even government na aluga kano singsina hoi CSO mayam singsina fruit yellow fruit mayam sin masi demand tawbugi matam hena main agenda oina focus tawgudabani sineba akoina thamningi se aduna even manipuri atop state tripura bu oiro degi den Nagaland bu Mizoram bu moidi create tawgiba ko Assam dagi bifurcate tawra create tawgiba state sing ne but Manipur di even Indian constitution gi sidun wan about the masi kano ni protect tawra tham ko pot ama khak ne ba and then notice states reorganization in 1971 about the atei state notice state me am sina akoi form hairaga akoi Manipur di establish hai ne ba means already existed to hari ne ba siguma me am sigi kano si akoi yamna munna yeng ba sangi aduna akoi gi aroibada aina taki question ji aroibada thamningi se myang gi draw attention draw tawjningi se punama khana bi ai punama naina bi ai but it should be without foreigners without illegal immigrants ko akoina illegal immigrant element mayam se masi hek khantok dringai di akoina shanti ki process dai ko sanction ba yaroi aduna hojik leiba kanto saban gi pot se adum haying siga manaba horin ju amuk haiba se sahi amagi dagi akoi lauraga lakani ko si thokane ba maram di violence na ngasai gi causes akoi gi magi with an objective of Manipur disintegration Manipur thugai na gi kono means ama oina mapung pha root cause no yanadre adum hanare hairaga noi khaidong na yadre hairakanda khaidok tringai samjana pisa je akoi phangwe moi ek yauri nge di nga ki pen killer ka paga chap manane ba maduna akoi NRC updatation oja NRC gi updatation do demand ta wai wani foreigners act 1946 ki makhada bagi rule 1948 laiba 52 gi laiba mayam mathang amend tawrei ba bharat ki foreigners ki rule ko si makhada oiraga su Manipur gi mitop khandok pa haiba simakti it's a must 1951 da BSR already 1980s 90s ki jang mahiroi ihau tawrakanda do lekhra poni 61 oiba suyai kitang amuk ko thengda ba suyai tawudadi yamna chakchen harim ba se masi hana pangthok da bani masi dum tami yamna changchili ba ngasi ihau se amuk kano pang kansing da bani adugi mathakta violence to iba sida authority ori ba khoi bunga pi simina ba iba government amasung ma ki central and state government nga pi dra bani na miyam sina karam na section thorang lawudagi kari tawudagi haiba singi yam akupa dozena dons ma yam amasu thang global mathong weri haibade koi praja sing jo koi yam na wakhan khandaba ma oidi ba ko thagat chari ho yam no ai je zaduga ekoi ngasi ge ekoi impan da phongba tongan ba pause sing gi marak ta gi su ekoi